Ia buat ida mak halo maromak larang monu hoita. Halo maromak impresionado ka gosta hoita. Ita quando ia ida ne, se halo maromak atrai tebes hoita, liutang ne se ita kuida dunia hodidiak, se halo nai kontenti ho amnasa dehang, ida ne duni mak hawakarak no buka dunia sio. Tebes maromak la larang monu ka impresionado ho itane titlu, itane ising, itane hatais, itane aparência externa sira, itane talento, itane habilidade. Buat hirak ne la halo maromak larang monu liu. Maita. Ida halo maromak larang monu, maromak interese, gosta, kontenti, ka hak solok liu mak ita emane fuang. Itane fuang ka itane larang ida nemak saya nesang magnetu, ho di dada maromak ne atensang. Maita. Ia segundo Crônicas 16, versículo 9, descreve o furak o insa maroma ko ativu, buka ema ia mundo nebe sirefon larang fotomagnet bania, atu nia belet tulung sira. Ia versículo naba, hatete nune. Nai nia matang halai bama ia mundo tomak, hodi ajuda ema nebe fofon larang tomak bania. Ia ne deang nai nia matang halai bama ia mundo tomak, hodi ajuda ema nebe fofon larang tomak bania. Nai nia matang halebu mundo tomak la buka ema nebe matenek, ema nebe ia talento, ema nebe o infurak bonito ka bonita, la buka ema nebe ia posisão. Nai nia matang la buka ema nebe riku, mai be nai nia matang halebu ma ia mundo tomak buka det ema ida nebe fofon larang tomak bania atu tulun sira. Ita ema ne fuang dada tebes maromak ni atensang, impresiona tebes dunia nia, halo nia preocupa tebes, ho de buka bama ia mundo tomak ema nebe fofon larang badet nia. Ya tempo Antigo Testamento maromak ni matang hetan duni ema nebe halo nia larang monu tebes ba ema idane a man after his own heart ema nebe tuir nai ne fuan rasik no ema idane mak David. Ia apostolo 13 versículo 22 nia fosasing nune idane nai rasik makulia no nai fosasing dehang hau hetan David jese ni wang mane nia ka David mak mane idane be tuir hau ne fuan larang no nia se halo tuir buat hotu nebe hau hakarak. Momentum nai fosasing nune David sidak sai lirai nia se sai bibi atang ida laos ema bot no ema riku liutang ne ni amang rasik la konsidera nia nudar oang hare ni la valle ida nemak real dadi moruk ida nebe David asoru mai be David ni fuang dada tebes maromang ni atensang ni fuang halo maromak larang monu los bania David ni fuang ida nemak halo maromak promove nia li usi halakong gigante ida narang Golias ema Filisteu Israel ni inimigo bot Husina ba ema começa a conhecer nia depois tempo naruk tirmai David sai duni liurai Israel niang hodi troka liurai Saul nebe maromak rejeita tamba nia halo nai larang tristi ia 1 Samuel 15:11 ia naba nai hatete hau larang tristi katak hau halo Saul liurai basan ye fila kotuk mehau hodi latir hau nia haruka ia ne maromak ne larang la monu ona balirai Saul tamba Saul ni fuang la fo ona banai hodi la altir nai ni haruka sira maromak transfere posisiang liurai niang bafali David nebe halo nai larang monu bania. Depois de David sai liurai ia ni moris tomak ni sempre declara fila-fila ba maromak hodi buka hatene konyesen no kurisi bebek ni fuan larang atu nia label lau badalang sala no nafatin laudet ia naine dalang o fuan tomak to rohan like ia Salmo 26 versículo 2 nia declara na ba dehang revista hau ba o nai no prova hau koko hau ni larang no hau ni fuang. Hotem berani David tu suba maromak atu revista prova no koko ni fuang kani larang atu ni moris na fating ho lealidade ia naine dalang ho fuan tomak. Ia fali Salmo 139 23 no 24 nia deklara tang banai dehang o maromak buka tene hau no konyes hau ni fuan larang koko hau ba no hatene hau ni anoing haretok se hau lau ya dalang salah no lori hau ya dalang rohan laik. David sempre cuidado ni fuang atu ni na fating lau ia nai ni dalang no maromak dala barak halo ni obra nebe mesak extraordinario no ni kudet acontece bania maske maromak halo ni milagre bot no barak bania idanela halo David saya arrogante kafotiang mabe na fating harekang ia maromak ni oing ia fal Salmo 131 versículo 1 harekang ni dehang banai o nai hau ne fon larang lagabaang no hau ne matang la fotiang hau la buka tir buat nebe buat liu no hau la buka tir milagre sira frase ekrai David harekang dehang banai hau la buka tir buat nebe buat liu no hau la buka tir milagre sira
David nudar lurai. Nio haraikan deklara banai katak nia la buka tir buat sirnebe bot liu no milagre sira. Maske maromak fo posisang fok bit bot bania no halo milagre barak bania. Ni fang la saya arogante ba bot sirne. Ini fang na fating haraikang no buka det mak maromak. Tang ne le fong ileteng nia ho nestu deham banai. O nai hane fon laran lagabaang no hane matang la fotiang. David bele hilia tu gaba ka fotiang. Tamba nia lirai Israel niang. No hela ya palasyu lirai niang nebe lusyu. Momento nemos nia lakia kona. Ni riku tebes. No ia soldado barak. Mabe David ni fong lakoi fotiang babuat ciranesang ne. Ni fong latur basa sang mundu niang. Idane makalo maromak larang menulos bania. Fong nebe sinseru no larang mau sanesan David niang mak netu banai ni doming. Idane mak tipu fong nebe. Halo nai larang monu, halo nai hakarak nai buka, no nai kontenti. Idane mak segredo intimu, nebe David comprende no hatene kleang. Konaba, nai nia karakter. Tambane mak ia, Primeiro Crônicas 29:17, lirai David deklara ho claro dehang. Hau hatene se, hatene hau nia maromak. Katak itabot ka maromak, koko emane fuang. No saya datang, no hadomi larang los. David hatene ho claro maromak ne karakter idane. Katak nai hakarak date mak emane fuang. Tang ne versikulo na bane dehang, itabot ka maromak, koko emane fuang no hadomi larang los. Seita hatene date segredo ne san David hatene segredo kona wa maromak ne karakter idane, no ita ia fuang mos duni, mak maromak selarang monu ho ita. So niku fuang mos date mak halo maromak larang monu ho ita, laos itane oing ka itania aparensia eksterna sira. Idane la dada liu maromak ni atensang. Fuang mos mak save atau experimenta, maromak ni akbit no presenza, maromak ni obra sai evidente, basira nebe ia larang mos. Mateo 5 versículo 8, Kristo hatoy na balos duni. Aksolog basira nebe larang mos, tamasira sei hare maromak. Ema nebe ia fuang mos, nia si hare maromak. Larang nebe mos mak larang ka fuang nebe livre usi impureza, livre usi motivo at sira wan hira halo botruma, fuang la contamina ho botat sira selu, fuang nebe sincero, autentico, no transparente. Saida mak eliur, nudar, refleksang prefetu ida saida mak larang, la kauro ka contamina ho bot selu. Pelo contrário, fuang nebe fuer ka at mak fuang ida nebe na konu ho inveja, ho larang moras, larang makerek, larang kanteng, fuang na konu odio, la perdua, na konu motivo at sira, fuang nebe arrogante, fotiang, la fiel, fuang fatuk, fuang nebe gosta rebelde, no, at sira selutang. Fuang anesane selhalo maromak kontenti, maromak tristi, maromak hakribi, no maromak larang susar tebes. Hare ita ema fuang at sira nesane. Genesis 5 no 6 ia nabah tete. Nai hare katak ema ni halok at say bot ya rai. Bototun be sira anoing ia sirne fuang larang sei at nafati. Nai hakribi halo ema sira ya rai. No idane halo nia larang susar tebes. Mai tarefali versículo idane, hodi atene tambah samak na hakribi no nia larang susar, kriya ema ia mundu, ia tempu no yang naba. Ia versículo 6 naba dehang. Na hakribi halo ema sira ya rai, no idane halo nia larang susar tebes. Tambah san na hakribi no nia larang susar tebes, ne tambah ema ne fuang larang sei at nafating. Versículo 5 li fuang correct ne. Usi ema ne fuang larang at idane mak hamosu, ema ni halokat say bot ya rai. Frase leteng ne. Usi ema ne fuang at idane mak hamosu, ema ni halokat oing to ona puntu nebe asliu ya rai. Maromak hari hakribi no nia larang susar tebes. Ikus mai nai desiri hatumbe takotomak mundu ya tempu no ine naba. Tang nemak tume versículo 7 no itu no nai dehang. Hau siya lakong usiray leteng ema sir nebe hau kriya. Ema no balara sira. Bot moris nebe dolar no manu sira lalehang niang. Basa hau akribi halo sira. Versículo 8 furak tebes. May be noe monu los banai ni larang. Tamasa maromak akribi no ni larang susar tebes. To ni dasa mo sotu ema sire tempu no ini ngaba. Hung tamba ema ne fuang say at babebek. Fuang mak say sentru. Hodia mosu halokat oing. So no edet mak ian ne jerasang naba halo maromak larang monulos bania. Agora, mai ta buka tenetok. Buat dek saida mak ian noe to halo nai larang monulos bania. Sema katene. Hare tumai versículo 9 ne. Iene dehang. Ida nemak noe ni historia. Noe ema diak, ema larang los, belemos fong mos. Ian yang maluk siralet, no nia lao maromak.
Noy na larang los no fuang mos ida nemak halo maromak larang monu tebes bania. No nai husik nia ho ni familia tomak ho balada balu mak moris no hetang salvasaung. Husi desastre bot ida ne. Mai tarefale versículo 9 ne ia det letra tau kor kasublinga bane. Atu konfirmaret kata Kristo ni le fuang oing hatete ia. Mateus 5 versículo oing ne. Los duni. Versículo 9 ne dehang. Haredet ia letra tau kor ne. Noe ema larang los. No nia laho maromak. Tambah sa ni bele laho maromak. Tambah nia ema larang los. Antang ia Mateus 5 versículo 8 ini Kristu hatoy na ba los duni. Jesus dehang. Haksolog ba sira nebe larang mos. Tambah sira sehare maromak. Usi David no ita prende katak nai so buka det monu det no impressionado det ho ema sir nebe ia fuang sincero no fuang mos nai la monu ba ema sir nebe riku ema sir nebe matenek no oing furak sira fuang det makbele atrai maromak ita ia ona fuang nebe mos hanesan David no noe ia jerasang idanene let kalai durante ne ita deng ita kristang kafir ba Kristu ho ona fuang nebe mos duni Hona intensang no motivasaung sira puru duni ia mani oing no ia maromak ni oing kadurante ne ho ibung itadora maromak to sai fanatikun no radikalos ba itane religião but deep down our hearts are full of envy and unforgiveness itane fuang na konho inveja no la perdua itane fuang na konho rai odi emma lara moros ba emma odi emma ne moris diak lagosta emma ne sucesso igreja ita canta ho liamba boto igreja sairang sai sine ita na fating tetak emma ne vida na fating kontaat emma na fating silingkutung silingku sai halo problema oh malu fuang nebe at, fuang nebe fer barak tebes. Ya fatin Jesus kuliah ia Mateus 15 versículo 8 no 9 los duni. Povune hai hau sirni ibun tutung. Mai be sirne larang ka fuang do ku si hau. Sira dor hau sagati dei. Fiar adora hi maromak ko ibun deit mai be larang dok tebes susinia. Larang nebe dok kusi maromak mak larang nebe at. Larang nebe makerek, fuang nebe fer, fuang nebe moruk, na kono arogante foti ang egoista, fuang nebe na kono karak mundu nyendet, no ising nyendet. Italah tene katak fuang nemak sai sentru ba itane moris, tambah usi itane fuang mak hamosu halok at no diak, usi neba. Itane le fuang no itane halok sira mak resultado final, husi saida mak ia itane fuang larang, tantu at kadiak. Ia Lukas 6:45 Kristu kuliah kona baidane. Ema diak fosai buat diak husiri kusoin diak nebe ia nini fon larang. No ema at fosai buat at husiri kusoin at ia nini fon larang. Tambah ema ni ibu sai kuliah sai buat nebe na konu hela ia nini fon larang. Depende ide na konu itene fon larang ne at ka diak. Itane le fuan sira sei reflete saida mak na konu itene fon larang tantu at ka diak. Tambah ne maketa fiar ema balu dehang haune main kau ne mana ne ibu makane sane mai be ni larang diak larang osang miang ne bosok ia versículo idane Kristu la kuliah sane rona laos itani le fuan date mai be husi itani fuang mos sei hamosu halokat oing ina ba halok mak resultado husi saida mak ia itani fuan larang ia Markus 7:21-23 Kristu mos kuliah tang kona baidane. Tambah husi larang, nebe husi emania fuan larang, mak hamosu primeiro hanoing at mak hanoing baku malu det, tuda malu det, hanoing problema det. Segundo, hamosu salah seksual. Toba emania feng, emania laing, emania dobeng, feng ka laing ka kabeng ia onamos, sei halo salah seksual na fating ho emaselu. Terceiro, nauk emania osang, nauk povuni osang, nauk emania helm, nauk emania motor, nauk emania sasang. 4 Oh ema, tuku malu baku malu tuda malu. To halo ema mate kaha kotu ema ne vida. Quinto, adulteru. Selingkuh tung sae. Feng ia onamos na fating selingkuh ema selu. Sexto, kang ema ne osang, kang ema ne feng, kang ema ne leng, kang ema ne sesang. Setimo, halokat. Idane representa halokat seluk nebe lahiyane. Hanesang idolatria, bamatandok, fiar ai kulit ai abut no seluk tang. Oitavo, bosok feng, bosok laeng, bosok povu, oam bosok inang amang, bosok ema seluk, otoe haris fating hela, bosok deng otoe baona, nonu halimarat.
kuliah porno, kuliah limar eman ising hodi amosu salah seksual, uja maromak nenarang hodi jurah limar, gosta asea limar eman ising diang ema bokuran esan faiba, desimu larang moras hare ema moris diak, hare ema susesu, larang moras hare ema hola sasaung fong, hola motor fong, kereta fong, larang moras hare ema servisu diak, larang moras hare ema halo umandar to asaya mine vida, dirmai, kuliah at. Tolok ema konta ema ne vida gosipat ema ibung LT ibung foer hanesan lalar saya datang loko ang foing moris diak itu andet foti ang keda sare ema hotu lahetang arogante ikus no halok beg selugtang nebe la mensiona iane baretok lista bahalok atoing oing mosu ya versiklus Jesus kuliah idane hanesang hanoing at salah seksual naok o ema adulterio kang halok at bosok halimar at larang moras kuliah at loko ang hirak ne hotu mosi husi nebe husi larang nebe husi emane fon larang frase leteng ne firma ye versículo 23 Jesus sofrimeza deklara tangi naba dehang botat hotu ne mak lista bahalokat ohing ne no botat sirne sayu sinebe sayu si larang ka emane fon larang no halo ema foer sedurante ne oni ibung ujo di konta atema oni limang ujo di tukun nauk emane sasang nauk povuni osang oni matang hari emane moris diak halo o larang moras oni aing labab buka ema seluk ne lang ema seluk ne feng hodi selingkuh hodi halo salah seksual no at seluk tang hirak ni hotu nudar evidensia for tidak katak o ia fuang nebe at no for tebes Masya ono diak o bonito o seksi o sispek o hatai surak o emariku o sambarak tambah maromak lare baitan oing kaitan aparensia mabe nai hare itane fuang saidamak ia itane fuang larang i 1 Samuel 16 versículo 7 maromak hate na badehang mabe nai dehang ba Samuel keta larang monu bani oing diak no ni aing asne haula simunia laos tuir emani hare mabe tuir nai ni hare ema hare saida magiliur mabe nai hare ema nia fuan larang versículo ne maromak kuliah klaru ema hare saida magiliur mabe maromak hare tama ema nia fuan larang diferensia dok tebes entre ema ni hare no maromak ni hare entang buat saida mag ia itani moris bele halo maromak gosta hoita no kontenti hoita itani isingka itani oingka itani kor kulit siraka itani susesuka itani atingimento siraka itani osang no rikosoin siraga buat sirne hotu la impresiona maromak la halo maromak larang monu hoita anesang maromak larang monu banoe no David Charles Spurgeon deang maromak la tesilia anesang ema tesilia ema hareba perensia mabe nai hareba fuang uniku halo maromak larang monu hoita mak itani fuang det wahira ita ya fuang nebe mos tambah fuang nebe mos sei orenta ba itani anoing sai mos no positivo ikus mai manifesta ia itane halok no ita se ia karakter neme diak ida nemak se halo maromak larang monu hoita laos buat seluk tambah nemak ia Jeremias 17 versículo 10 nai rasik dehang hau nai buka tene emane fon larang hau koko emane noing kleang hodi selu be ema tuir ni dalan sira tuir resultado husi ni halok ia ne nai buka uluk emane fon larang depois emane noing no resultado ikus mak emania halok maromak buka uluk mak ida hung ne mak itane fuang itane anoing no itane halok sirat tantu at kadiak fo saidet resultado husi saida mak ia itane fuang larang itane fuang nudar altar ida hodi maromak horikba altar nebe mos no sincero litang ninia presensa no doming sei sai visible litang maita se altar nebe foer maromak ne presensa mos se lakong usi ita ne ita tu riku ita oing kapas ising furak o sambarak ita ya titlu barak o sidu oing samos ita ne moris sei la ia valor ia maromak ne matang tambah ita ne fuang at fuang fer fuang metang laran dodok tambah nai hare lanesang emani hare hare saida magi oing nai hare tama saida magi ita ne larang no ia Proverbio 21 versículo 2 mos Biblia dehang emane dalam hotu maklos tuiri ne matang rasik mabe nai maktetu fuang larang entang buat nebe interesse liu ba maromak mak itan ye fuang ne kondisang ida ne mak sehalo maromak impresionado interesado no larang monu maita ita precisa cuidado tebes itan ye fuang tambah ia na badet mak maromak sehare ia maromak ne oing fuang mak botototu tambah ne mak ia Proverbio 4 versículo 23 atete dehang protege une fuang larang o segurança makas
tambah ni Morris ngusumai husio ni fan larang. Kita tene cuidado no proteger ema seluk ni fuang. To halua itania fuang rasik. Fuang nebe mos sei orenta ba itania noing itania le fuang itania halok siramos sesai diak. Idane makhalo maromak buka usi ita. David Honoe sa exemplo diak tebes katak maromak solarang monudet. Ba ita wahira ita ia fuang nebe mos los sincero no fuang nebe haraikang.